drink. Ibintu byo kuza kugora umukoro. Nambwe ngenda kubereka ngo we gomborora nuzi. Isheka nwa embaga ne yanje. Isheka nwa kuza kanwa mugusha. Akantu nuko. Alcoholic drink. Ikintu kinyobwa abakazi hamwe n'abashija. Abeka ya muhanguzi Daneri abamukorwe bisheke kashari nibarangisishe bo muhanguzi Daneri abuzire sabiti ibiri enyimaho no mushija aringanire amisha abiri erimwe turukweza abira tabukira umutwe kandi natekatekwa ko bari rwebisheke wizbwera rutoma mbarara n'ahandi oramurebe amutwara ha polisi umubo bushoborozi naratere notu mushanju 55 kinana n'ibiri 51 5 ninga notu mushanju 5 nkaga nina 5 ninga notu mushanju 9 5 6 Abana ba Patrick Rubega abakamuri Kabingo Isingiro nubaronda Ishebo Patrick Rubega ow'emyaka 58 y'obukuru akaburra omutaxipaka yambara 28 ebyokwezi kwa kabiri 2026 akabatatebekine omutwe gwe nayiragura mugufu muchemu kandi ainerisha rumwe akabura ajire suiti erukwiragura nesati ya kapere hamwe n'enkito zirukwiragura oramurebe amuranje naratere notu mushanju 5 nkaganina 39 nari notu mushanju 1 9 mushanju 8 ninga notu mushanju 86 5 nari notu mushanju notina 18 5 ekirabo nechamani Abeka yo mwami n'umucyara Arthur bagarukayo abacibare umutara ruhinda n'ubusasu bwinji n'abavuko muzire wabo Arthur bagarukayo hariho kushaba Agacencwire cibare cha of Uganda ebiro 8 okwa 2026 sha mukaga eziyango kuzika n'urwakana ebiro umuro eco businje ekiri kuratako Hajirwe bana Uganda mwena mwebale kusima bachogela Hub Products olwokufufuga zendwadde z'ensusu zonna tunyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tulese bipya ku katale leka ekiroto ky'omwana wawe okukora omubyenyonyi kikirire na Uganda Aviation Academy twamibwe ayata na UCAA. Orwa kabiri Mtuma keji ko kujirebo mu rutoke rwawe omwogitemo jenaga bitu abantu okimanya ngo mtuma kogu no basaguzaza oyihemu emitumbeji kandi emitumbeji waheza kujizaza niyo yenyine yiwano orebo mu rutoke rutwaraga muyaneteze ekitoke cyango ekitoke waba otine mushara gwa monthly nko kumuriyo n'umukori imwe nko kunabareba nimango n'umukori mishara waba ohinjiro rutoke nko kunakugambira ekemwe erme ebitoke 250 okahinga jortoke rwawe okozire all agronomic practices no ihame sente eziri kubasa kuketaringa nko kuri kutunga umushara gwo ku TV West. So iwori okwe orukwenda kwega okuzaza mtumba keji okajihamu ekitoke eri mtumbe gitu abantu reba mekinga shwangweji program eyo hinje no burisa orwa kabiri orubuzima tuwajifera.
Podiative West na kwachiro mu makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday brand erizoba no rwa kabiri hebiro n'umushanju byo kwa kanahe 2026 kandi shahane ibiri ezo mwebaziyo reka twisiye byijamto kuturagarije ntuja kwisiyaho amakuru Agacencwire hombwijire Omgacencwire kireci ngwato mugambero abatura bo muruka ogwanya cenye nebeto umwitira omwahure wa Nyacenye Church of Uganda abukutahire cyabo mu rwejo kandi kwaguma kuyo mwanya kugira ngo nabo bagatu tugarukana nabo bari mu katemba kwenda kushishanya we abantu 11 bagomura ubutandu 10 bahutara ahari Kiterede Marongo mu district ya Rwengo abalantoshi cyanonyiriza amanyaga Okutungure byobwegese omu mashomero ga gavumenti oburaro n'ebirase byombekirwe byakwasibwa begesa omuri Mbarara Mbabazi Charity na Sunday brand agana makuru Agacencwire ombwijire abatura bo mu rukagwanya Nyacenye mu district ya Bwejo nebetomulitira omwahure wa Nyacenye Church of Uganda ahabo kutahira echayi cyabo akachifuhira kandi akatimba munebyina ecibihire ho mu mberambi omunyamakuru wito mwanyogo ayinebiri kuchira Nikigambwa ngu ekishayi kyekiro kutonganirwa nikishangwa mu rukagwanya Nyacenye omugombora y'abahango mu district ya Bwejo cyahise emyaka 46 kandi itakere kabarigiri y'abantu nabwanyuma mu Obituary wa UPC abembezi begombora babiri baruho barubaka bataye ekishayi cyo kuhira abantu mu kutungura entaranta abahire itakeri barebire kutangara bwanyuma y'omwahuro takamazire mwaka ahakaniseji okwenda kwibita kari ekishayi nakwita keri n'umusa wanje ati kutwakwa kitakeri n'umusa gutuzayo twarukwasire ati government yaki itaka yaramba kutamukira cyiyonye bisomero government yartwara twaragamo yabe ya government mwene tugabwa tuhingira itaka ryitera n'umugorogu mukikuru wanje ugu ariyo rubazuru ndiyo rubazuru nambona hari umutugo wa kartus kuri ngureba kana no kunendeba yemukuyugu iyabyira mwetwishira nakaba obwe bwamete rukuberya hankoni ngwato mugambero sakariyo tubarkwata barutwara ngutwata mu kishayi cya gamente abana bihanga kuzaniramo abatura nibagerangwe kitwire nikikoresho bw'edini zombi eyabakoresa hamwe n'abakaturiki kandi omwahuro kuruga yakenda kore sitakeri nikimanyisangwe nkoragane twire hagati y'amadini gombe kurabira mu kwejo nise kishaye iki neba yahwaho taguka kw'abakaturiki n'abakristayo twatana umugombeka batwombekera nte tubombekera bana batwisa tubatwera twisa batutwera konka kiresere kugira ngo mwanya gwaragagati yogo mwanya gwaragagati y'abantu abombi wakwatwa government tuza kuterera kandi gwaguma kuri umwanya kugira ngo nabo bagatu tugarukana nabo kandi nabo tubaragarukana yitwe abakurisa abakushomera akaniseji hari habitugambireho nabo abatari kwikirizana no mwahure wabe cyakozire icyo kwiyayishaye kibire nikireto kwatana sumu cyangeki hatekanise kubaheza akabarho umusalamu bamweta Sarumu yiya yatuyaho yagenda yatwereza itakiri hakanisa ataha murga hagati y'abantu muzumu mwanya ugu mbene ho mwatekanisa abo kwatini umwanya ugu guvunana ikanisa twagitaho twagitaireho bija bataho ishomero kuba artaireho yakotana n'ekanisa twine kishayi cyitwa ahantu tuzanaraho twetate muzaraga heru tuza tuzana nazwaha hataruho rwari stine shonga yona sitakumanya ngo kishayi ngo nese kanasa itotuma ngo kishayi n'cya government no kutwe turyawombwira buce bare kanasa yatahaye mune bomba yatanga kufuhira ngo kishayi n'cyayo nenda kucitwara kuza kucingamo no kucikosa project zayo tugiye kucondoza abantu abakuru batujya ngo kishayi nesha ngo bakacamba government yobotengwe kije yacamba yacitwara yachereza ishomero n'abantu kumamba kikosa ngicya community
nabebembeza bitugambiraho n'abahanshongeji ibi nibyo batugambire bakiza bakatwetaho abantu bakaburabura bakiza bakagaruka bakatwetaho gundi umurundi porogaramu reveranda nuwo yagire sub county chief kutwabi bakaba batense tubuganga nashaye echo kutwabentu za kwizizobe kutwachoroho twayeta aba Church of Uganda bayanga kwiza ito twakaho twenka ba so sub county chief yasara mungu twize tugaruke rindi izoba kandi yaragira ngo atagire cyagaruka kukorwa mu mushayo twabire turyaho abe kanisa bobiza batinde byina ugasanga nyonshira umuto umyaka ugacyari kakisangaho then twasanga ngo government yo bwire bwa UPC ikakiha abantu yakira swete ngo kitembure zaniremo kandi student korera muntu zaniramo omwahuro barukwetombuitira twagamba n'abahasimu owagira ngo nakore sita kariye kandi yatutenesereza ngo n'amakuru tutagakora kandi abanyamakuru ababoyine ni utinyire hinkumanyana nabo ikikumanyisa ngo bo bari mu katemba kwenda kushishanya we nico nakugambira ati wono ujya gukora amakuru gukumbera niwo wagakora tiwo ndije kubuza kashi nico nakutereresa wanje kubuze abataki bagamba n'amazima itarwa ubatahiri itakare kishayi cyabo harwa hinkumanya niwe kintu hinkumanyana n'aba bantu yora koro tata mu izina ryanje nyabo utakata mu izina ryanje utakata ikishane cyanje utata mwepanosa kashi nanda tire mu kanisa nanda tire mu izina ryanje waje wa pastor yakwetariyo ugirgemo kare Echaye chine chigamba kuba cyabirengeje n'usubwa abantu bona okureta yenkoragana na mnonga hagati y'amadini ugombi kandi hona nombwire bw'akaruru echaye kitwire nchikoranga polling station gesha kwa Juliet Charsima webare Juliet Charsima habireho butandu ariciterede Marongo home district ya Rwengo gwanyuma ya basi yakasaba kushengurana na rore shayisha tsekiro canyo mwebazyo abantu mwenda baferireho kandi abantu babiri bafero mu irwaro eriyahiho muri Kasambya ryantonde abantu 10 abakutire bari mu kujanja gwa Sandeke William muri ryantonde ayinebirukira okurugera habashabaza butwashanga bari mu kitengo cy'amani nibagira ngo base registration number UAR B9 niyo yatomerana na rore registration number UBH 013Q obwezombeza abantu zitaranga nk'ibijungirizi accident abantu mundi yanaguruka motoka ekutambura yo muntu nakaba kuri motoka tibene etambura amotoka azafika kwira kwemera abantu binje mutabona abafira bokora mbagamba umushane baryaho baritaho motoka konka abandi abatwashya ababadwa ababaruko bonje bayino bakabana babonje umukinyi motoka ganda mu merwa abafana kwa ituro bije tureba aho yajya speed nyinshi bagere kuza kwita kona kuri andiko kutomerana yamutera kabina yaza kwihayo kuka cyabiro cyabire kuka bageze ubugume bavuge mpora abata baraspeed ato wa kera wa basi yanayirukanga munonga ageza aho kugera mu control ngatora abayamuki wacera mutera kaburu ati ngo yanasanganira umuntu we narwo ababajye mu ntebe ze nyuma umuntu yanagene n'intebe ze yeyi yashitame umuntu wena twe twarwa musaba abona abatungo bafite marwaro n'abantu bariyo n'abapfa basegine kachakasaba kandi ubutandeji yabari kiterede Marongo mu district ya Ryantonde atkuya nanga eriye jetire mamatara furu iburagashara n'ubu yaresere bona bana ngo ba speed rore kuyabura kudaga kuyabura kucendeza amatara uwa basi nako yakuya kabunu katu rore tomera kabunu ka basi bura console ikane garansi kwena rore kwetera kuri even ikokare na nyendo rivu mwakuba wanu gaptira ni no riva kunkani mpaboro ba riva batahi bitu ngaba basi bagwe bagezeho bavuga humbora mbara kwani we no gukora uvuga ati
basine kurabaho umuyaga gonga bwa speed yo kubereho uyinda kwetera hanze konka mazima kugira rutandege bireho mazima twena twegaruke mukarenga abantu biva kier speed tugeze kucendeza butandeji abaho mu itumbe rya bushesheri izoba obaseji abanerwa gwa rukungera rukuza Kampala etiyo kabugana rore abanerekero rwambarara nuko kushengura na busobwa ntama amagaraga abantu 11 gakahwerekera nabandi 10 bakasigara kujanja bo butabwa mani ati omwendo ngoyongedde kuva ku 8 ne bawera abakafa 10 airembera kati bwerisawe ate nga ono ekyewunyisa nti omukyalo ono afudde ekyo muhangi akubidde n'abantu ng'atambula bulungi abantu be ne bajja nga bamunone bamutwale naye ate bagenza otuuka wano omukyalo ekyenaku n'abeera ng'ate asomuka ogw'enkomerero twagamba bona Dr. Fred Katakanya orumukuru w'irwaro rya Ntondere senta ya kana y'abarwira batwarwa watugambira mbere yibarumu awodi y'abashinja tene abantu babiri abarukubi bakusasa mununga nk'abandi bana barukubi nkana bone bashasha hawodi y'abakazi tene umukazi omwe watunga accident no yatunga fracture y'umukono nashokenje y'umukono emibire yashaga umukabafumo rya Ntonde yatwarwa mu irware ruhangwe ryambarara kandi abashahono bakora bucweka ihembe kwira baciro kubi gashakwa Sandeke William Webare Sandeke William nshasha n'amakagona agakwatwaho kandi abafa mukama abahomzo mbusinje bwashesha hetawuni yishaka umurushenyeri yanga ubwo abashobozi bakatareka abasajja baraba bakeshenyera wanyuma yo kuraburwa ku rwumbebembezi ba government ngo binekwe yamba buturikare batakasisikarirwe ibintu byabo government ya rwagati ekahinguse kiragiro echa trade law ecurukubinga abarukuguriza harubajwe umuhanda abatembeya n'abaza Q6 abashubuzi bakatareka abasajja baraba umurisha kabushenyi municipality bacera barakweshenyera katari utiri muna bapasito kushenya makanisa bonyuma yo kuraburwa ngo bafurre byabo bagende bekiko abasubuzi abo kubita kuventuriro bamwe zito banabitu bona tufisi kuventugihomu ito twaferwa munonga mwe government kito abo kusubure byo kurya tuganyire muni dotebrekanise eronda hera tuteke twaferwa munonga abana bakeyintuza kurya ki abana bakeye batwiraha university yone twirane twene control ingeraha abantu babutosa temba baganyirwa mu kusomesa abana mukora buri cumwe everything government tugisaba etugarura katare kitu ningasi nobweraheze kuombeka ikeke twete tugaruka tuburana katare kitu abantu bona aba driver aba broker aba taxi bantu bona abaryo mu katare akabasubuzi beriza abantu kandi birenganyirwa na munonga mu kusomesa abana na n'undi ukamwe no gabineti y'urumu bakakara no sikabufuka ke wikemwe bitwabishenya twumanye yiturabite imwe tubikozo muroni abatwire barukwembera katara kabayire kombara umuhango gw'abashoboza barakuza kuteganisubwa utire munabeje bitenicaro ya KIU abatwire bakorisa kataraka bino kuti nangwe ntasi yabo neija kongera kugwa obwe bagumize mu government bafubire cyango kandi namasiko go kutungaho gutandikira nago tubagine guterera government kitwe nk'abasubuzi isakabusenyi municipality twakakira rindo rwa Kampala na Zambarara ukanureba muranga kugwizire wena gwatwatara namo mujyango nihanga ryone unga tufuniremo kunyigirizibwa kunyigirizibwa abantu tugekigo mbantu kadana 5 bitanu unga abantu bayesenyere bintu byabo bajya kuba kuzakurinda kugira ngo motoka yize ebisere so bayekiri ninjira ine yabateganisa kimwe cyona abantu ensoberwa zona zibezirya abana baragakora bona biza bakorera abakaza baburemira umubona biza bona bazaha mu katari barona mesere
akatara kakatandika mu mwaka wa 2025 oba Alhaji Hassan basajja barabayombeka witendekero ya KIU mwanyuma kasiga umwanya gwa katare ngukabase kuyamba beji okutunga mecho kurya nebindi gasha kwa Ben Muhozi. Webere Ben Muhozi. Bishop w'ubureberezi bwa Fort Portal Diocese ayihanangirize abazire okushomesa abana batino kushorora baba nibenda kombeka omusinje gw'ihango mu district ya Kitagwenda. Bishop okwehanangiriza abazire obutashorora mu bana b'abana babashomesa n'obwabira ari mu district ya Kitagwenda ayishomero rya Stella Maris Girls omubutumwa bwe obuhirweyo faza Maniragaba Rogers ori bwana mukuru wa Bishops Catholic Parish. Mureke kusonsora omukwegesa abana ninshomesa bojo kushera bishitiri kwenda kubashomesa abanyangwari bakigana bagira gaburira zona yensi yatoka amanyi mukamana bakunda kandi nimwe abana maiza kushoma okubonga ishomero kwanya no kugira ngo munyensi abana bo mugashomega sire mugasira bazire banyu but the most important mubafeho omyaka yabo ya bukuru. Ishomereri libire ritiroho kurundana sente zo kombeka icyombeko cy'abeji aho korera ebigezo. Isomero nukorwa abantu bashatu students abasomesa n'abaziri so nchimanyisa ngo abasomesa bari aha abasomesa special government this government secondary teachers who are here this school you are the ones to make it. Ishomereri ryatandikira umwaka gwa 1989 government kija kurutwara omikono yaryo omwaka gwa 2010 okuhinduka eryabona bashome biturutwire n'oburemezi bw'ibora ry'ebyombeko. In form of classrooms, spacious science laboratory, a computer laboratory and computers, an examination hall that we are fundraising for today at accommodate learners, and this is our cause for being here today. Nyenda kusimba abazire abatiremu amani okureba ngo bashomesa abana babo na munonga abana babishi abo kuba kujira ensokweri hata abana babishi n'abana babozo bona nibingana miliyoni 300 ezirukwetagwa barundi na miliyoni 15 n'obushaho 200 bwa siminti umakora gandi ishomero rya Mbarara High School singire mpakaza Ankole Diocese ezogamba orujungu. Mbarara High School eritine na Revival Girls omukamaririzo kempakezi ezetabirwamo amashomero garukika 20 ku rugombe cyeka bitari bimwe na bimwe ebya Diocese ya Ankole. Empakezi ona zitebekanisiwe ayishomero rya Isingiro SS omuri Kabingo Town Council omuri Isingiro District. Amashomero 20 agari ya musingi gwekanisa ya Uganda gobureberezi bwa Ankole. Ekintu cha debate nari okukakana okugamba umurujungu mukatense bitenso nambwe nabana abantu baganira kigambo cy'obushomankuzi umwihanga na nobwebembezi kirimwe ibintu bingi abana bakwega cyo kubanza baza bakora research bandi baza kugamba topic inkezo kibahwera kuchondoza. Reverend Canon Agasha Muhwezi orukore byo wegesa habwa Ankole Diocese ashoborire kigenderwa cyo kutaho empakezi turitera twabana twabari mu debate yo kugera ngo one tubegesa abana kumanyana abamashomero gitu abana bamashomero 20 kuvugana bakaribana bakamanyana bakakora mukago kandi cya kabiri no kureba ngo nabo bashohoreho barebe life outside the environment kumishimiro kazumurindi nko muntu I couldn't speak this well, like this confidently. So abana banyu wenda babeni bagambaje, babeni bakoraje, babeni ba interpreting ebuzo jom class, and one baraba on debates because those debates advance their English and also advance the way they can interact with questions. Abakabinda bishaba kwenda kufumaje. Hata kwe gisobo runji uri ari Isingiro Secondary School. Performance nuji bizabe bicangana bihuire mu hurire district nito twagisingire kandi emchoni mironji
Rya ishomero rya mapu. Hawa TV West, Ndablu Karim Sengendo na Anthony Atwine. Webaire Sengendo na Anthony Atwine reka tumiro tugaruka naganda makuru. Rukurataho nagakushyibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho koto murmakindye Kampala yatandika kuro rubanja rw'omushija owatahirira ishomero akasharabana maraka aharigaba ali school learning. Agarukurataho gabanaga kushyibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, Ogito Wagito, Kokamato Chidara, Kamataka Jirem, MC Takiziri. DJ atumna na wearing ebyoma tugumisize shankibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukaza kunyumbo na wapensi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushecherera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda omumisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Ivrin Health Training Institute Mbarara City, improving community health. Murengero izuba inko ekitongore kiri gukora byoma bihangaze ebyo murembe mbaba murembo rwambarara na nebyoma nka water pumps ziri kukozesa amashanyarazi ez'amajuta neza soda ezo kudibiko mizi neza hihi bakwinire angle grinders enchene mpango compressors lita 15 okusia lita 500 cutting discs ezebyoma diamond na wood omumbeki reba wall chasers concrete vibrators na za pokers marble cutters spray guns heat guns blowers rotary hammer na drillers ebyamanda n'amashanyarazi abaseveya inkebinire level distance detectors empangazi derimo aba welding tubaretireza inverter welding machines hamwe n'ibindi binji ebyo kose byoma akasente kace ahaduka yetu Mbarara High Street ahashungire na Highway Restaurant ijwe rebere
ebyo kwomeka byongera koroba kankwanjulire ankole crazy limited abara kubumbira byo kwombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echo nabyombecyesi cyangale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano barimo bategeriza mu magano mangwe shazakiri wansugo mu motoka riyo nenyusi yo guja kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire konka mwami tera chairman wembaga akongeze we nako keshahe mu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamibwa ba UNPS. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu bingi abahije n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo eyobujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa no kwa free registration amataji gitu gona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano echiro chisisire chireche ros from ne bakasheshe karonji para here spring na farm ejini bi dokuro busas mukashesh nikukoma sajingo muchirocho weranko mwerere no faratsi gw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwen resform insiyebero toburunji Kurukayumka humro umuganda makuru Minister Norbert Mao yaremeraho ahabyo kuzaca nkwanzi omurishiko rwa NRM kandi abakuru mchibina bamwiciriza bamuhebera kwetenjesa kandi Secretary General w'Chibina Tadong na jirangu h'Chibina cigwire hari abo bona barikwenda kubegitaho ngo kandi omurishiko ru besire nabo abatine bibina barikwikirizwamo Erizobano bw'abanyishengero b'ekigombe cya NRM abaronzerwe basimbura kuza cankwanzi umuruterane rwabo aho baramare sabiti yona okurigirra ahari Secretary General w'ekigombe eki bemwe ahabera kuza kuganirwaho n'ebinte byatirwa mu manifesto y'ekigombe cya NRM okureba ngo byaba nibyo byabanza kukorwa n'ebindi. We have sent letters out and we are open to friends who are willing to work with NRM. This retreat is nothing other than aligning leadership to the key development strategies that we want to adopt as a party. And so for anybody who is working with NRM is most welcome to attend this retreat, and we have sent out invitations. Oguyayongera yagira ngo ekigombe cya NRM kigwire ahabwo kuba bayeta nabo abatine ekigombe ninga sheba independent. Maybe they may not be able to travel in our public transport,
and we would like to clear them as they notify us of their attendance. So we are happy that we have sent out invitations to independent members of parliament. Bitku yaba yaheza kugamba za leta na Minister Norbert Mao, President w'ekigombe kya DP, kandi hatorokwenda kwesimba kwayanira entebe y'obwa speaker, nawo wabayizire kwakira ebiro kwetengesa okuza omu ruteeranooro, na bwanyuma yagambaho n'abanyamakuru ahanshonga ey'okuza Kyankwanzi. This retreat to me is about a new consciousness among the members of parliament, that beyond being elected as members of parliament, they are the ones who are going to design the future of Uganda. In other words, they are going to play the role of a midwife. See, a midwife is very important. A midwife brings new life, and that's a sacred responsibility. So my expectation is that that sacred responsibility will become clear to the members of parliament. Mujukire nti mu nkola yaffe ey'ebibiina ebingi mu Uganda bagamba the winner takes it all. Era ekibiina ekiba kikuwangudde obukulembeze enkolagana gyekisobola okukolagana n'ebibiina ebirala kisalawo busazi niye kisobola okukulembera kyokka kyokka nga tekirina muntu yenna gwe kyebuuzizzaako era nekimalako nga cabinet temulimu wadde ow'ekibiina ekirala. Ekyo president akikola olw'okwagala okugatta eggwanga naye nga tekiri mu tteeka nti nno oteekwa buteekwa okuteekamu wa DP mu cabinet yo owa UPC oba ow'ekibiina ekirala kyonna. Mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni kandi oli chairman w'ekigombe kya NRM nowarukuza kuyiguraho ruteeranooro izooba erya nyenkyakare gasha kwa Jimmy Muhumuza. Webare Jimmy Muhumuza nkomuringo gumwe ogw'okutungura ebyobwegyesa omuri Mbarara mu mashomero ga gavumenti ishomero lya Bishop Stuart Demo Primary School babombekire oburaro kamina na za tank z'amezi. Ishomero eri ebintu ebi byabakwasibwa erizooba omu butongore kandi bakuru b'ishomero bashabwa ha murundi ogu okwongyera ha results enungi. Ahari Bishop Stuart Demo Primary School aho muri Murambara barukurebuza ebyobwegyese okuruga aha City Council yambara n'oburebuzi bankore baikaho konja kuguhisa HTNS. Bishop Stuart Demo n'ishomero rya government bit ahansi y'ekanisa ya Uganda oburebuzi ninkore omuyobozi wa nkore wa katano Associate Professor Fresheron Mwesigwa yanya kusima abona buri no bakwatiraho ebyo bwegiso kweturi hanga Uganda. Abantu bingi bakozere bintu birungi. Konka it is not so common abantu kole bintu eby'abantu abandi. Ito abantu bakukiro bwingi ntukole bitu. My family and I. Full stop. Over 200 were the 19th. So tukakoraje mnonga. Ekindi to thank the family of the late John Kamabare. This building yetuhire. Abatiramani ombombeka abanabo basimwa omuringo gomtano. Zombi bulu mnonga na Yesu akabuza ati mwine hoki. My Lord Bishop, through our wisdom tukaja mutandike mpora tutera matafari twareta omushenyi twatera blocks zitu twazita. We had a number about 7,000 latrines tuzikozire hatwaza kusinkinga amizi ntuje gukora toilets kuonga twazikora nazo zigumeze nungi. Yes. Ishomerere ryekirire bindi bintu byo gukora by'omutano omuro konja kutunga mizi marungi projects zanje kutahiza ishomero okupevinga ishomero okombeka gate nebindi benji omugani twazo muri bushenyi erizo batongoza kombeka ebyombeko rugogoma na munonga byoboraro bwabisiki alichizo Girls Senior Secondary School ebintu byokumaraho billion mukaga na million 10 ebyombeke ebintu bajangu nibikubamu esi ebinabiro by'umurembe aho kushomera
kandi ekyombeko nikija kwombekwa aba National Housing. In terms of this funding and financing, we want to thank the school that this project has adopted a pre-financing framework. Pre-financing meaning that the contractor will come up front with some funding to the project, and then the school, along the way, over the period, they will be mobilizing resources to meet the cost of construction. Please, also, of course, use high quality materials. I know, of course, I know you know better what I'm talking about, but I'm only highlighting so we don't take anything for granted. This is on record. We are here to launch, aren't we? We are here to break the ground. And so these words are key. You called mine a keynote address. So take note. It will provide safe, comfortable, and adequate accommodation, thereby enhancing discipline, academic focus, and overall being of our learners. To our staff, I commend you for your dedication and resilience. Oburaro obu nibuja kuba nibaraza abeegi bitano babatiremu ebitanda bya singo zitali deka. Ekyombeko eki nikija kumara amezi 18 gonka okombekwa. Over Girls Secondary School is very stable now and ready to move and achieve to its greatest heights that have been proposed in our strategic plan. Our TV West ndi Senyumo Gideon na Michael Atwachire. Omuganda makuru Christopher Okelo Otum omutura w'ekyaro ekyachanja na Coward Vision omuri Kampala olukutekaateka okuba yashazira abeerere banamaraka akabiita eriizooba kooti omuri Makindye Kampala tiyamwikiriza okwehozaho ahabw'okugira ngu orubanju rwariho n'orw'amaani. Ogu kooti egi yamusindika omu kishomeruzira ahariije kugaruka omu kooti nyenshakare. Christopher Okero Onyomo yaretwa mu koti ya Makindye ahashayi 10 z'omwebazyo omu bukuumi bw'amaani kandi yashikira omu koti y'idara ryo kubanza eyabekurirwa omuramuzi Aida Nanjara bwanyuma y'okuhika omu koti omuramuzi yamushomere manja z'obutemu ezirimu okwita abaana bana abarimu Eketu Gideon, Keish Agenorgoth Otim, Ignatius Seruyange na Odek Lian. Count 2, so madam, contract section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It's being alleged that you, Christopher Okero Onyom, on the 2nd day of April this year at the Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Martin and Villian Kampala District, with malice aforethought unlawfully caused the death of Keish Ogenworth Otim. Orubajor hababi rwebembirwe Jonathan Muwaganya na Ankiza bagambira ko kuchondoza harubanjoru kwahereza kwa nokwe kushaba omuramuzi ngo abahereza izoba eryo kutandikiraho okuruhorikereza. Omuramuzi yagira ngo Okero ayino mugisha go kutunga omuhorereza okwihaho ngo tarukwikiriza bwa okugira ekiyagambaho ahabwo kugira ngo omushango ogwariho no guhorikereza bwa omukote nkuru yamugambira kwa ine no mugisha ogwo kwemererwa omukote nkuru bit habaho katemba omukote eji bwanyuma ya kote kugira ngo Okero taine kutwarwa omukadukuru akarukomerwamo abasebe batahibe ekyabande bayanga. Ogu no kugaruka mu koti izobe rya nyenshakare ahashaha mwenda zihangwe ndi Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire. Webade Edwin Ram reka tumireho twinaganda makuru kumaha TV West. Katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi
okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwaha mutima ryaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki ino bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki ine chama chayo muhute katoki yerya mutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's kiss. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Mulwali katoli ku ndongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Konka igabo banka ninungi munonga enyambireho kumpereza sente okutungura bizinesi zange zitambwireje ejo banka ninungi teyine nshonga mwenu bakasitoma baragikunda mu gihagire ebonire munonga nebi byono kubigira ni igabo niye nyambiro kubona sente zone zinyine mwebale mugumize muno buhagize bwanyu igarabu wejo tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningo matajigitaga buhejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanju munana mukaga not 13 not ibiri. Let your child's aviation dream come to reality with Uganda Aviation Academy. Uganda Aviation Academy invites applications for May 2026 intake for the following courses: flight operations and dispatch, airline cabin crew, airport operations, airline customer services, foundation in travel and tourism, cargo introductory courses, aviation security awareness, IATA, GDs, fares and ticketing, aviation management, quality security awareness, safety management, travel and tourism consultant, teaching and instructional techniques. We are certified by IATA and UCAA. Pick application forms from our offices: Kampala, Metropole House, 6th floor, Entebbe Road, or 0393 10 66 62. From our website www.ugandaaviationacademy.com or from this radio station reception. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi mingi. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba z'esimu 0772 mwenda mukaga mwenda 0 5 nemwe
Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Kurkayo homkahumro habashwe no mu district ya Mtoma barabwirwa kwetantara okutana n'abakundwa bwabo ahabukuma obwesigwa no kurituza ecahandikirwe ngo abashwerine batartansibwa hona nemyeto etiniro bushwere bajumirire ahabukutina obujunanzibwa abashweri no kushabwa kuguma hamwe bakwatanise bigambirwe Vicar General Reverend Father Dr. Severina Sundugwa hakereziya ya St. Noah Mutara Parish mu Mtoma District obu Evarist ndiyabishobora bire naraguze myaka 50 mu bushwere no mukazi we Angelina bashemerirwe barukusimana ruhange byabakorire shagomu matayo 19 shono kwa mkaga akakwate ko muntu na mugenzi we bakahamwa bwa ruhanga umushero burkwera bakarahira bakacwekana nepeta echikurugamu nebintu bingi munonga ebiruhanga rworeka umbantu kabo aba babanze no kugarukamo kutereberagano by'obushwere okundana mpaka barugiro mu magara gensi emyeto bingi nebutine rigenda tekwenda kweko mitinga tukubasika mbe nazayo ebintu bishobekana bigeyo nga ruhanga nabishobora reba Evaristo na Angelina emyaka 5 na kumwibaza kusiamu nchoreka kudu kubasika nabwanyuma abashwerine bahirwa amagezi ahakuba kubasa kuhangaza obushwere bwabo rukundo ejire Mbabazi rukundo tetiri hayi naremeyiso teyetugura naro kugire kikabu rukundo teyiyendeza kandi biswa kukusha rukundo ebera byona ekiza byona Evarist ndiyabishobora
myaka 77 y'obukuru n'omukazi we Angelina batugambira habwenki bashazire mu kusima Ruhanga. Aishi mukunzire n'ubugira rukundo yokukunda nakunda na yagera ikiniga nakunda na wamushobeza nakunda tuzima abana zirabana munana na munonga kindi kwenda kusimira Ruhanga n'omushijo gwo kugire n'icyo mirungi mushijo gudaragisere kubona bonesa tukakwatanisa hamwe urugendo no kushobesa abana. Abazire banje babaruga hare batandishire hare bashomesa abana binji batine cyangwa kibine kandi nyowe nkamuhara wabo ndegereho ikintu cyo gukundana kandi ukunda no kutibamo umusiriza kandi no kwesigara hanga umuriyo n'ibikubano gasha kwa mayiko twacire. Abatura abo mu Akanyinya ho muri Rwanyamahembe Town Council bayoreko kusima wanyuma yo kubatunjira polisi omucanga ho kubahwera abashuma bw'abatungo ebihingwa no kuhenda amajuru omubyanga na mnonga abaherire district ya Bwejo. Omukoro gwo kutongoza polisi eji gwakorwa mukuru wa polisi muri Mbara district Benon Byamkama na bamwe homba polisi hande ngo zitari zimwe na zimwe kandi gwakwaho abebembezi n'abandi abantu benshi. Ibintu by'abantu babitwara amatungo g'abantu bagatwara abantu bakora ibiva kwenda ombwiro bakura basiba ngashije gukora so are some kind of impunity so no muri ngo ngogo akabo outcry y'abarisa n'abahingi abo ibintu byabo kubura umuringo gutarwo mweni tutwajyango you deserve to have a police post. So abantu kubeterire nduru nagamba abana bakama banje bankiriza uteto buhereza tubasiye hihi intera abantu muranga kugira ngo igipolisi twareta polisi yo kutinsereza abantu kono polisi eija kuprotectinga abantu n'ebintu byabo bakwatagana wanayinchi kugira ngo protectinga abantu n'ebintu byabo. Nisima mnonga government okuturetera obuhereza bwa polisi omomo trading center yitu yakanya kabire hari kubunonga abashuma abakurarane batambara za pikini zitambara ekiro tukumanya habe harhoki obushuma bwente obushuma bw'ebintu harimo ubwise bw'abantu harimo omumbera yo kutahirira abantu ekitaboneye so itwe nk'abantu b'ekicweka eki tushitamire twashaba polisi aha mwanya ogu kandi twikirizibwa kwenda kugira ngo tugire ekitwatebekana so mwanya ogu none sima mukama munonga aha bokereza bwa polisi ako kigambo cya security tubetwe no gushuma umomu bw'amatungo. Umuganda makuru abantu mu district ya Ntungamo bashabirweho kongera kweterana kandi bakakwatanisa kibahwere kwetungura hamwe no kutungura ebyange barukurgamu bebigambirweho mu rukiko rwo kweterana no kumanyana urw'abantu abarukwegitira omukibina cyo kwerahwerana HR Hama Development Platform chete RUDEP orubire ruri harimo na Rest Resort omuri Nyamkana district ya Ntungamo. Omurikikoru abarukwebembere ekibini kya Ruhama Development Platform nibagira ngo bimwe ahabigenderwa by'ekibini eki no kureba ngo Ruhama yatunguka yabanke byange bindi no kureba ngo Ruhama yatunguka yahika mutindo w'amashaza gandi obyo bwegese obyo buyojo obyamagara Ruhama Milton Ndyamuba chairman w'ekibina eki nayongeragira ngo hina abantu abo bakwatireho abatarukwebasa omubyamagara n'ebindi bingi no kureba ngo community ya Ruhama yabahweta nangashi yakweta kuyamba abantu abaruhama abo kwenda obuyambi ubwicyo ninyijuka ngina abana twakwatireho bakashoma inyijuka ngwino muntu wabira rwire kamuhagira nanga twamukwatiraho akaza India bakamushemeza umutima kandi akakira abo n'abantu twitwa Ruhama
Nuwabine Josephat omwaha batandikire kibineki nagira ngo bimwe aha bakwatirire kumara emyaka mingi ngo bine byo gukora nkaza business ekiro kuretere kibineki cyagendo misho so abacara members ba Rodeco abo kubitwe kutwakoze leta turagera buri muntu naza mu komuntu so mushishano za mu komuntu no mukazi za mu komuntu family sabacara bajyanwe no manye abacara umukino gurugana ndetse promoting abacara na Rohama Development Platform nayo yarikireba ngo n'ikintu cy'kugira cyo gukora sabacara ibintu begita binekigombe cyabo bakora investment club so investment club yabo n'amatamosente rero nabo abagumaka bagerasi so ibyo nabyo ni bimwe bikongera kwa Rohama Development Platform amanye bamemba bashabirwe kwinjira mu ntunguka no kugaruka inyuma okutungura ebyanga byabo nanyabanyeta naika uyombeta kabire memba kungana bamemba eriso kunga bandi abarkampara kabajat karonga nabandi na bono bamemba so nanyibuna speech naninyeta abantu bita barahama ngo bareke kuza kampara yunga banora mu majyamu barga mukono abantu barga za sonde abantu barga entebe abantu barga kampara abona bineyo amakamarunji bineyo bintu bihango bakorayo so nani mbeta untungamo na yistwena tine municipality emwe umunintungamo district abanya Rahama nabo bije batungure ntungamo yabo akakwebaza kubujo wanje mu housewarming but abanyara umurahama fora mutinda kwebaza muka nyenda kwebaza iyo n'umucara wawe agukumentaringaje and I am forever grateful kugamba mu bantu but it has helped me business age tukajera itukuisha kuno I think I've posted pictures on the forum the networking and Gasha kwa Susan Charsima Omakura gibimzano timu y'ompira gw'ebyire ya Rwamwijo esinjire ya Karwemera na Goremwe aharubsha nuko kuhangura ekikopo c'ebyaro omuri Chegegwa Bakiwaringa shati ya team captain Musanga Ganas shati team Polwa yaba tuwaboger basazire na timu ya Rwamijo sobera kuzana na timu ya Karwemera kikope cha East Cup cha Kikero Munyoro kuna Bunda shots lokera timu ikigoro M0 siendera rwacho kuteka hoto na medieno bito nkabantu twetaga twikane tulibamo kandi tukiri kigendo rwacho mpira kuonka baitu ne kurakurana y'abantu beto ababuruka gwa kaka omubikwaterine no bulimi no bulisa kwaterine kusomesa abana Uganda sanzile teka sente mu sports Uganda sanzile kenda kurungisa ekikope kya mande mu African Cup Foundation which means abasambi baito hano buli region egenda kutunga ekisawe ky'omupiira webare kuba murebe murungi wa makuru Agacencwire na gakusiyona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand agandi ntujaga kwisi hizo bari yanyensha kare hotakarga ha TV West horare kurungi Chirechireci ngwato mugambero abatura bo muruka ogwanya cenye nebetongwitira omwahure wanya Chen Church of Uganda abukutahire chaitabo mu rwejo kandi kwaguma kuyumwanya kugira ngo nabwo tugarukana nabo bo bari mu katemba kwenda kushisha nyewe abantu 11 bagwa mu rubutandu 10 bahutara ahari Kiterede Marongo mu district ya Rwengo abalantoshi cyano nyiriza amanyaga
okutungura ebyobwegyese omu mashomero ga gavumenti oburaaro n'ebiraasa ebyombekirwe byakwasibwa abeegyesa omuri Mbarara. Nehinda